In a bid to combat drug addiction and support affected individuals, the Drug Reduction, Elimination and Action Mission DREAM, led by Mission Director Francis Karshiyeng, organized its first consultation with parents of drug addicts on the 3rd of March 2025. The program aimed to provide guidance and emotional support to families dealing with the effects of the substance. The session featured expert insights, including a talk by Dr. Rika Lamare from Manbha Foundation, along with other resource persons. Parents from various districts participated, reflecting growing concerns over drug-related issues. Speaking to the media, Francis Karshiyeng stressed that drug addiction impacts entire families, not just individuals. He encouraged parents not to lose hope and to seek assistance rather than suffer in silence. Acknowledging the stigma surrounding the issue, he urged upon families to step forward and utilize available government support systems. Lasi kani senjang kebeningkong mengilafat gini ki kemik pa mengikwa punya discuss ki kamtam ngikwa panai support nakalin government ngikwa panai support ki agnu kom ngila panai support ki agnu kom ngila panai la ki te but kamtam ya kani ka jing event ka pribadi ko stigmatization ikwa pendam penduk noi kani te ngala khot iki mentasngi bagi lawan katuan ni ki kemik pa ba ngikwa banya keren berki te kani ka ju upor ba khot nang counselors kidon kemi Dr. Rika Lamare no bo Sanba Manbha Foundation i la ai jing keren kumno man klan ka jing mut ka jing perkhat ka jong ki ki kemi ki ba but kani ngai kadi let's say kadi sin meningkong ba ngi pelong kumuni ke dalam kaptam nakalian kesurkan ngi kwa man peti bagi kwa man I support yang ini boleh kemudian kita disekikai udah ba jingkran kita disekikai ai kita ini sebab kaba kongsan kadi ban klan ya ka jingmut perkat kani ka pi kamlong kuma ya pang sistem belum normal mereka ni addiction mereka jingpang kerni hau liu jingdi drugs kakta mesti tengi tu kena ya kakna kakta ya kalong yen long sem barokhat te ni kang suto ni na dream mission ni suto ka jing jinjar ka jing kordet ju kmi par te nakata ni sakhat khna ni meeting bagi kwa ai ta support kata ka jing arab kata ka jing kersian ni begini kinlok kinuksa pada ya kiwe ki kimi pa because ngangai ke bon ki kimi pa ni poli jugi kingat kan ni problem kimdon jaka banle kimtip yelu ban keren ka dap da jing sulera ni ai tingi kwa ban peni ma sarkar ka don ban ya rap ban support ka kani ka ngidangi ya ya kani ka jing persang nang join mai mu mata ngidangi wa ngidangi le kibun ke issues ni habya le kamde batakil tanya kani ndai tak batakil banya le umnu banya kem ne umnu banya Isaac Sumar ne umnu kabun ka issue pada banya le ni ka way ka deh ba idi banya kem dia organize bagi pulut shen ngin long training jo VDP begini yang kin kersian ini kanu kom banya le tmai umnu drugs banya kem ndai nakaliang rehabilitation group bidot kamanya krem umno mengilang increase then kwen ban ya tu ep ma kidon sanwot ki brio ki groups ki bla kloy man seng san tili ki bagajing ni de jing persang ke jongi menyekren ki brio ti ki yo man sim ti ki sanwot ki partis ki lawat long ba ki kwa ban seng rehab centers because ki duna plot ki rehab centers supposed to dalam langsung komen pada kita nakaliang gawe pada kadang sekalian ka awareness pada kami dan kami yang keren yang tak awareness menurut itu di mentangi dengan persang banyak long meeting di school di college perhoi ki principal college principals bagi yang keren kumlu ki kena kini intern bagi IMC bagi penyak yang awareness ki long ki ambassador apa ka school juga bagi school bagi lah banyak keren banyak di sakoi kalian pada nak kalian bersyukur betul share dengan sebelum sakoi ke meeting pada hot je lang sing samla coba sosial ini hot meeting banyak keren banyak perkat aku nur kom gila banyak
Dikipun di activities bagi le kerni do drugs ane do heroin. Wat kene ga ba ka jingma ba khrau ga tinggi yang persang ya si ini ya cakmat ba nga kerben ba po arsenal itu ngan seperti ngin ka soka seperti gitu sal